Sinute bakka cufadhu jennaan cufateera dhiisa dara. Arrabsitee mitta singaa dhiisa dara. Galatoon arrabsine. In arrabsine ofirratti fincaa'uun isaa dhugaa arrabsine. Sodaatee obbo jiraata. Obbo jiraatan akka isiniin jedhe. Macaafa kana fudhattan yoo taate. Eesh obbo jiraata dhiifama. Ani hin fudhadhu siin hin jenne obboleessa kiyya. Hin fudhadhu siin hin jenne. Eesh hin fudhatta yoo taate irraa si gaafadha. Hin fudhattu yoo ta'e immoo asirraa si gaafadha. Qoy. Hundeen amantaa kitaaba qulqulluu fi amantaa abbootaati. Tokko keessaa tokko filadhu obboleessa ko please. No, waan akkasii hin jiru. Amantaa abbootaati kitaaba qulqulluu fi amantaa abbootaati. Amantaa abbootaati irraa barbaade gaafadhu. Dhageeffadhu. Amantaa abbootaati irraa yoo barbaade gaafadhu yookaan immoo kitaaba qulqulluu irraa gaafadhu. Eesh habibi kun tabi yalla ana baje. Afdana saa yalla baje. Yalla rubeet. Inta bi sayyaara okay? Dhiifama akkan siin jedhe. Roo. Akkan siin jedhe habibi ko. Obboleessa ko. Obbo jiraata. Wangeela fudhatamoo? Eesh wangeela fudhatamoo? Macaafa ammaa kana fudhataa kana lamaan keessaa tokko kan hin Farahaani adaraa kee jiraata maaliif jeeqadhaa rabbe jiraata suuraa 51 irratti immoo obboleessa jechuu akka dandeenya sitti himaa jira isa booddee natti gibsiista adaraa rabbe jiraata adaraa rabbe booddee natti galatoon itti fufi maraa adaraa rabbe wallaahi jiraata namoonni si jala jiran kiristaanota hedduutu jira kan si hordofanii dhufan dhugaa rabbi miizaan of si mazzanaa jiru ati mana muslimaa jirta seeraan si dubbataa jirra gaaffii tokko si gaafanne siin jenna of hin mazzansiisin amma gaaffii dhumaan tokko si gaafadha hin sodaatu eesh gaaffii dhumaa si gaafadha please gaafadhu jiraata kiyya daraati gaafadhu garuu macaafa kanatti hin amantaa asirraa si gaafadhu garuu eesh asirraa si gaafadhu tamantaa obboleessa kiyya tasgabbaa'e hin amanu yoo jette moola ani eela wallaahi karraa sii kennan yoo kanatti kaamantu taate kanarraa si gaafadha hin amantoo taate immoo kanarraa si gaafadha ani amanu siin hin jenne itti amanta taanarraa si gaafadhu maarree waan itti amantu maa sodaattare waaqayyo amantu iyyuurraa si gaafannaan deebisaa harta miti kana eeggatte amanti si gaafadha iyyee galatoon hayya dhageeffadhu kan mi'a saabaasu eeshi dhageeffadhu naa galata ammaan si gaafadha waan itti amantu dhageeffadhu jiraataa kodraa rabbe dhageeffadhu nan amana hin jenne amma hundee amantaatii miti itti amana naan hin jenne hundee amantaatii miti ichi hundee amantaa ta'in galuutti amanta amantaatii miti gaafii hin ta'in hundee amantaa galuutti amanta miti gaafii na gaafachuu hin dandeessu itti amante gaafii kanarraa na gaafachuu hin dandeessu erga amanteeti maal si gaafanne ma waan ati itti amanturraati waan itti amanturraati maal si gaafanne kanarra waan konfidensi hin qabne akka amantaati waan konfidensi hin qabne akka amantaati suni waan biraati hundee amantaa waan kanaafuu itti amantuu jechuudha kanarraa gaafachuu hin dandeessu peente ta'e kalaas dhiisite peente ta'e kalaas akka keeti ani quraana hin ganu ana jechuun peente ta'e kalaas kana diddeeti obboleessa hin kana fudhatte ela eengaddaa kaasee namoota shantu peente na biratti ta'e atis peente ta'e itti beesiiti yookaan macaafa kana nan fudhadhaa jedhe kunoo kanas nan fudhaa jedhe la hin fudhadhu yoo jette wangeela irraa si gaafadhaa ishi bakka amma kitaaba qulqulluudhaa gaafattu sin gaafadha bakka ayyee maarqos boqonnaa lama lakkoofsa 23 amma 26 baase na gaafadhu gaafiin kee maali na baase dubbise gaafiin kee maali inni na gaafadhu ayyee dubbisee si gaafadhu makka si gaafadha ayyee akkas jedha lakkoofsa 23 kaase guyyaa sanbataadha barattoonni Yesuus Kiristoos qamadii funaanuudhaaf meesaa keessa turan. Achumaan warri Yahudotaa Faarisotaa dhufanii ila argite barattoonni kee guyyaa sanbataa waa gochuun hin taane dhufanii as keessa kan hojjetaa jiru jennaan Yesuus Kiristoos maal jedhee deebiseef ila isin hin dubbifneere isin hin dubbifneere sirriitti ilaalan isin hin dubbifneere Daawit gaafa namoota isaa wajjiniin nyaata isaanii nyaachuun isaaniif hin eeyyamamne luba hangafa lubaa Abiyaataar bira dhaqee buddeena sana nyaate namni sanbanni namaaf uumame malee sanbanni namaaf hin uumamne jedhe Yesuus Kiristoos maal jedha itti gaafiin ko isin hin dubbisneere gaafa Abiyaataar hangafa lubaa ta'ee Daawit dhaqee nyaata nyaatee jedha eessatti barreeffamee hin dubbifneere jedhe Yesuus Kiristoos. Bakka itti barreeffamee barbaadde? Bakka inni Daawit hangafa lubaa biraa nyaata nyaate. Yookiin gaafa bara Abiyaataaritti hangafa lubaa ta'ee nyaata sana Daawititti nyaata agarsiise. Eeshi kana yoo barbaadde rakkoo qabu kana yoo barbaadde baay'isoo obboleessi keenya gaafiin gaafadha jedhee raawwateeti hatta taa'u kan sibkatii na gaafate. Naa deebisi rakkoon tokko hin jiru achiisa dhiisee. Rakkoon hin jiru homaa rakkoon hin jiru homaa rakkoon hin jiru. Akkana jedha Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 21 lakkoofsa 6 amma 7 achirratti hin jedhu akkas. Tasgabbaa'ii gaa. Ayyee lakkoofsa tokko kaasee dubbisiisa immoo.
tasgabbaa'ii siin jedhee bara. Ayyee dubbis. Tasgabbaa'uu hin dandeessu? Tasgabbaa'uu hin dandeessu? Kan jedhe kuna dubbis. Yoo tasgabbaa'uu dandeessu. Yoo Yoo tasgabbaa'uu dandeesse tasgabbaa'uudha malee akkana jedha dura Saamu'eel tokkoffaan isinii bana. Eshi Saamu'eel lammaffaallee isinii banuu danda'a rakkoon qabu. Eshi akkana jedha Saamu'eel tokkoffaan yaa'u booda isiniifan dubbisa. Saamu'eel lammaffaan boqonnaa 8 irraa jalqabee akkas jedha. የጽሩ ልጅ ኢዮአብም የሰራዊት አለቃ ነበረ። ምን የሰራዊት አለቃ ነበረ። የአሂሉድም ልጅ ኢዮሳፍጥ ታሪክ ጸሐፊ ነበረ። የአቂጦብም ልጅ ሳዶቅ የአቤሜሌክም ልጅ አባያታር ካህን ነበሩ። ኤኙኒ ኩኒ በራ አብያተር ምን ነበሩ? ካህን ነበረ። ኤክሳጀር አብያተር ካህን ነበረ። ኤክሳጀር ስሪት በቃየ ካህን ነበረ። ኤክሳጀር ይሄን ሶ በረከና አብያተር የማን ልጅ ነው? አብያተር የማን ልጅ ነው? አባ ፌዲያተው ማል ጎታት እቹን ሲቱ ኤክሳጀር አየሽ አቢሜሌክ አብያተር ኢልማ አቢሜሌክ አሲት ካህኒ ቱሬስ እንጀ ኤክሳጀር አብቴ አየጋፊንኮ በአብያተር ኢቲ አለቃቴ ናቴ ደረጋ ቆይ ጋፊን ነጋፈቴ ማሊኒ የሮ ካሚ ካህኒ በኪኒት ቱሬ ወከን ሞ በኪኒት ሉበት ቱሬ ኪኖ አሰረት ሳሙኤል ለመፋ በቆና ጋፊን አቀስሜት ጋፊን ኮ የደም ባፈን ነገር ግን ጥያቄ መጀመሪያ ለይና አየ ችግር የለውም። ፖለቲካ አትስራ። ጥያቄህን ፖለቲካ አይደለም። መጀመሪያ ጥያቄ መረዳት የግማሽ እውቀት ነው ይላል። ወይ ጉድ! እውቀት አይደለም። ግማሽ መልስ ነው የሚባለው። ግማሽ መልስ ነው የሚባለው። ግማሽ እውቀት አይባልም። ፕሊዝ እች አደራ ከቆሲ አጋፈዱ ዮን ቤተቴና ዴቪስ ዮን ቤግነሞ ዳገፈዱ ረሲ ዴቪ አጋፌ ዮሲ ገለተ ዴቪስ ጋቢ ኤረ ዴቪ አልጀደ ኮኖ አየ አናከን ሲንጀደ ዋን ኢየሱስ ጀደን ሲጋፈደ ማለ ዋብራስን ጋፈን ኢየሱስ ከኒ ጀደ በራ አብያተር አንገፈሉ ቦታ ቱሬት ጀደላል አንገፈሉ ቦታ በራ እኒ ቱሬት ዳዊት ኛተኛቹን ኦርተነ ኛኔ ረዩ ጀድ አኒ በራ ዳዊት ኛተኛቴ ሰና አብያተር አንገፈሉ ባበከቴ ባሲ ነገር ሲሲን ዱብስኔ ረጀቻ ጅራ ነገር ሲሲን ጀድ ክኖሲ ባሴ በር አንገፈሉ ባበከቴ ቱሬ ክኖቲ ካህን ነበር ጀድ ሉበሲን እንጀና ካህን አላልኩም አንገፈሉ ቦታ ቱሬ በራ ኢን አንዴ እሺ ገባ አንገፈሉ ቦታ ቱሬ በራ ዳዊት ኛቱ ሰነቲ ጀደ ቆይ አንገፈሉ ቦታ አስረቲ ስሪቲ ውበድ አብያታር ካህን በነበረበት ጋፈ ጀዱ አንገፈሉ ቦታ ሉባቲ ምትጀቻ ጅርታ ካህን በነበረበት እንጀ አንገፈሉ ቦታ ሮት ሬት ጀድ ያ ካህኖች አለቃ በነበረበት የቻጀር አንገፈሉ ሉባቲ ምትጀቻ ጅርታ ረቆን ቀቡ አንገፈሉ ሉባቲ ምትጀቻ ጅርታ አኒ አንገፈሉ ባሳ ታዋዲሱ በከ ዳዊት ኛቲ ሰነቲ በረ ኢኒ ካህኒ ኩን አንገፈሉ ቦታ ቱሬቲ በከ ዳዊት ኛቲ ነገር ሲሲ ባስቲ ከን ወቀብስ ጋር መደ ማረኮን እንጅሩ ጋሩ አንገፈሉ በከንቲ ኛቴ በርባዴ ኖ በከ በረ አብያተር አንገፈሉ ባቱሬቲ በከ ዳዊት ኛቲ ኢስኒን ዱብስ ነሬ ቻራ ኢየሱስ ከላይቹን በረፈሜ ጅራ በረ አብያተር አንገፈሉ ባ ቆይ አንዴ በረ አብያተር አንገፈሉ ባቱሬቲ ዳዊት ብደኛቹን ኦርካቴ ፉደኛቲ ረጀቻ ጅራ ዋንቴ በከ አብያተር አንገፈሉ ባቲ ቱሬ ዳዊት ሞ ፉደኛቲ ሰነ ነገር ሲሲዳ ኦኬ ማረኮ እንጅራ ኤጊካ አያፍሽ ስለግ ኤጉ ስራዬ ገማ ኤጉቱ ስራዬ ገማ እሺ ማረኮ እንጅራ ታካ ገምባ ሱቲና ኤጊ ና ኦኬ ደደፋዛኒ ነብራቴ ዴራ ቃል ጀደ ነብራቴ ፈጠሩ በቹ እሺ ታካጋሲ ዴቢሶት ኦብሲቲ ሰኒም ቦዳ እንደምታ አይ አብሽር